Doktorica Pliško, pacijent Šnjovko. Hej, Doki, pregledaj igračku koju sam baš dobio od mame, rekao je Dino. Zove se Šnjovko. Šnjovko izgleda kao pravi pas i ponaša se kao pravi pas. Može čak pronaći i kost. Šnjovko njuši sjajnu kost i nos mu počinje sjajiti također. Šnjovko, donesi, viče Dino. On baca plastičnu kost preko dvorišta, Šnjovko trči za kosti i donosi je natrag Dini. Dobar pas, moj Šnjovko, kaže Dino. Sada Doki treba baciti kost. Šnjovko, hvataj, viče Doki. Šnjovko donosi kost natrag iz pješčanika. Dino ponavlja igru sa Šnjovkom. Pronađe li on uvijek svoju kost? Pita se Dino gledajući Šnjovka. U Šnjovkovim ustima nema kosti. Donio je strašnoga. Pokušajmo još jednom, rekao je Dino. Ovaj se put Šnjovko vratio s Daisy. Mislim da bi ga trebalo pregledati, predložila je Doki. I ja mislim, suglasio se Dino. Hvala ti, Doki. Doki je pokupila Šnjovka i odnijela ga u ambulantu. Njezin stetoskop svijetli i vraća igračke u život. Vau, vau, je li to pas? Zabrinuo se Zmajček. To je pas igračka, umirila ga je Janja. Doki je donijela Šnjovka u prostoriju za preglede. Zdravka ih je pratila, noseći u ruci ploču za bilješke. Nešto si izgubila, Doki? Upitala je Zdravka vidjevši da se Doki osvrće uokolo. Moja liječnička torba, odgovorila je Doki. Vjerojatno sam je ostavila vani. Odmah se vraćam. Igračke su ispitivale Šnjovka što ga muči, ali sve što je izustio bilo je vau, 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 vau. Što kaže? Pitala se Janja. Nemam pojma, odgovorio je Zmajček. Igračke nisu znale kako razgovarati sa Šnjovkom i nisu znale kako bi ga odgovorile od natjeravanja lopte po ambulanti. Kada se Doki vratila, ambulanta je bila u neredu. On je razigranijih od buha na mačijem festivalu, objasnila je Zdravka. I s njim se ne može razgovarati. Ako Šnjovko samo laje, Doki je znala da joj neće moći kazati kako se osjeća. Mora se prema njemu odnositi kao prema ljubimcu, a ne kao prema pacijentu. Igračke su joj pomogle da pripremi veterinarsku ambulantu doktorice Pliško. Veterinarka je spremna, kazala je Doki. Janja i Zmajček su se dobrovoljno javili za veterinarske tehničare. Zmajček veterinarski tehničar, rekao je Zmajček. Dobro mi zvuči. Oni su mazili Šnjovka i umirivali ga dok ga Doki pregledava. Šnjovkove oči izgledaju dobro, ali mu je nos pun pijeska. Ušao mu je kada mu je Doki bacala kost u pješčaniku. Doki je postavila dijagnozu. Šnjovko ima nosopješčanitis. Pijesak blokira elektronski senzor u Šnjovkovu nosu. Doki je upotrijebila pamučni štapić da očisti Šnjovkov senzor. Tada ga je odvela van da provjeri radi li. Šnjovko, donesi! Doki ga je zvala pokazujući mu kost. Šnjovko je pronašao svoju kost. Bio je puno bolje. Doki je donijela Šnjovka natrag u kuću da kaže Dini super novost. Šnjovko je ponovno bio u formi. Vau, 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 vau.